Ja, vi er tur i le nei aso. Ia whaktai le tur i le nei fiafi. Ia ora le nei fo ia wano tā ua o whapena. O na maua le tātou Paul Kalama e whapena o na whaea tur i le nei tu la fiafi. I lunga o te penga whailangi. Whaktai le tur i le nei wano tā ua. E ngata e ola ma le malosi ia e ngata fo i le wanoa o mwhai e o na wha e a tuai le tātou Paul Kalama i le nea fiafi ia o lea e ave le vi inga ma le wha awhetai i le atua i le nea fiafi ia ave le nei taimi e wha tāro wha tuai le Paul Kalama le Jesus is the answer broadcast ia te oe le nea fiafi wha tāro wha tu le suapa manu malo o Yesu Keriso ea e whatalupa tupoi pa ia male mamanu i susunga i whawhia ngainga mo tō whalitua o lo whapena o na wha tuna paulia i ma whaalele malu i so se patawhai tauranga i so se ekalesia ia ele ngata ho i lea whatalupa tupoi i tupu mai e o le atunu ia tainane tula toa ia ma tula malai o ia o lea ia malo le soifua maua ia malo foi le langi mama ia le ngata i lea wha malo atu foi ia o tātou tamā ma tina ma tutua ia o lo o tāpua i mai foi ia au ao tātou whaiwa i le aso ma le aso whaataro whaatu le Paul Kalama o le Jesus is the answer ia te oe i le nea fiafi ia vi ia le tua ona o mea sisiri ua na ia whaia mo tātou i le nea fiafi i le nea sto na i matangofie ua tātou maua ia ele ngate le ia se aso fo i tātou te malolo ai fo i mai i ngā luengo le vai aso mai la vai le aso na pua ia se pa ia le aso whareili ia e whaktaila i le tua ia o maua fo i singa malolo i le nge aso ia a wafo saununi atu fo i la sapati a tae au ia mai le astona ia mai lo astona ia e talusia ia whapena ona maua e oe se weekend fia ia a whai fo e ua a whea le tau a inga i le malanga i le maliu o le maleoti ia wha mai se atu le atua i ate o tau ia awa fo i le wala au pa ia le atua ai whaptai tele i le atua o le vi inga ma le whaafetai i le atua ia ona mea siri o loo ia whaia pea i le aso ma le aso ia awane i ngalo ia te tātou o le awanoa le o tātou mau i le aso nei o le alofa sili le nā o le atua ia te oe ma le ola ma le malosi awane i ngalo ia te oe ia whataua ia te oe le awanoa le ua e mawhai ei ona e amai le tai au ua e mawhaia ona e manawa le ea ua e mawhai foi ona e manawa i le ea mai le atua o le awanoa la le ua maua o i le tai au ma le tai au po o le aso ma le aso le teimi e te ala whai mai ai i malo ronga o le po e te tau o na awe lau vi inga malo whaftai i le atua e wae to o tele tangata i le o maua le awanoa lea e toi mawhai e ona toi manawa le ea matango fie i le aso ma le aso o le au ngā fo i le awanoa lea o tātou maua e au ngā ina toi tātou wha sa oai mea sa wha pe nā sa tātou wha le tonu i le aso ananafi po le aso ua te o le awanoa la le watu mai le atua i a te oi i le tae au ma le tae au le teimi te ala whai mai whanunga le ia
te talo i le atua, ma whaato ese i le atua. Ma toi whaatom tonu, ma toi whaasao sao. Mea sa wha le tonu. O le hawa noa tā ua lale nā e te tau ona wha tā ua ia te oe ma. O le hawa noa nā na ua toi tuu mai le atua le ola ia te oe. E te tau ona e whaia ile me te tau ona e whaia. Amen. A wā a whai e te a whai na tupu se mea se wha lawe lawe ia te oe i le aso le ne. I se wā oe ma se moso uso po aila. A e te moe le afi le nei. Ma lo walu we te alu tō whai lo moe ngā nai tere o mo e maua pere loto ita i lo uso po ai. Po ai ana e te ai te ua e alu atu ma e alu atu ai ia o le nala ia e tupu ai whale tonu ia te oi o le mea nā e ao ngā e ao ngā i lo whaato ese whaato ese i le atua te whaamangalo le e o ita ma ia te oe ma ia maua e oe le loto fia fia ma le loto whaamangalo e te le i tō wha i le pō e te tau ia te oe e te tau ia te oe awane e alu e moe o lo e ita pea awa a e ita i lo uso ai te ua e alu te tō wha i le pō ma e alu watu ia rongo winga ia nau e loa le me te iu iai o le au ngā le nā o lo alu e wha te oese ma te wha mamaro wā ma lo uso po lo to o lua po o aia ai te rei moe po wha te oese te talo i le tua wha te oese wha mangalo se a e ala mai lola le tae au ua maua le malosi ua e maua le ola fau o le nā e te tau ai ona ave lo vi inga ma lo whaapetai i le atua ona o le awa noa tā ua e toi maua awane e manatu mamai le ola le tu e le atua ia te oe awane e manatu mamai awa e le leilo wala mai ua e maua le ola ua e maua le awa noa e te alu e toi whaasao sao mea na se manu e le iwala au mai le atua ia te oe manu e lo o maua pe oe le ola ma le malas o lea ia o lea la e whaafetai ia i le atua ona o le nei awa noa ta ua toe whapena ona toe whaaluatu e le tātou poka lama i lunga o te penga whailangi i asto to nai ma le nei asto nai ina ia whaima whaamaro si anga ma lui tau ia te oe le ngata ia te oe a whapera poka lama nei tō le vi inga lai whapetai ia tua ia ele tele na wā se whaamatalanga ia o le nei fo ia so ia o maua fo i se oi ai le i au mai e lunga le tātou paanga masangi le sunga ia tala le ia o nai foranga pupu le mawhasisilanga pupu le ia na ue tantanga i mei lunga le tātou screen ia o le nā ia manatua se o mātou e kalesia i le mātou mana onga fo ia awa fo i se mātou whale tāpua manatua si mātou e kalesia le rejoice la for rejoice rejoice in God's salvation in heaven i lalo le sunga le whawhengainga le sunga to ina ia Wesley Hisatake ia male mato e kalesia ia manatua mato e kalesia i la o tau talo ia awale mana onga sio mato e kalesia sio mato whale tapua olea ia e whaasilisila atu ia olo o mo miese so swan e ala i sau fo ia au nawa i lunga le tātou screen le tātou information ia e whai mai ai pe lafo me iso swan pe e loto iai awane e la foa lau tupe male masalo salo lafo lau tupe malo mautinoa e wha amanuia le atua ia te oe i lau foa awane e whaia ona o le poka lama au hoine e whaia o sisi atu lang
Faia ona o roa lofa I le atua manana ngā wenga. Amen. O le ia o se o mātou mana onga na a pe fie tupito soani se o mātou I kalisia ia wa se mātou whale tapua ia o ngā wailunga tātou screen information na e lafo mai elau tupe o le Venmo o le sao ia ene ngata I le cash app o ngā lai lunga le tātou screen o ngā wha solo I fo I lano ma lo uava ma lo wha ia o le a tuina tuloa I le sunga I le ia le sunga ia tala leison la ko au le leio ko inga e me linga ka yo le ria e fenga le e fa makua nga ka ko wa ai le au le leio to ina ia maloli le se fu mia I la sunga ta le la fo ia tu le la sunga ia wa fo ia fa ta lo fa ile ne fia la lunga ta po kalama le ne fia via le tua Ya, pamaluat sa ngo ho ima. Kalai voi lau sunga am kanga o tatu po kalama. Ya, vi ere li. Toi maua nei awa noa mata ngō fie in whai. Ia ona tatu tala noa. Ele ngata foi o nisi vaenga o suifuanga ma leo langa o tatu e. Ia e whata ua ale a fionga le tua. E whata lo fatu ai nei fiafi le suafa manu malo tatu li o Yesu. Ile a uso lo mwhai ona maua mai nei whatara noanga. Ia e maise. Tatu te wheiloa ia I lunga o nei. Ala leo po penga te whailangi. Ia. Ono le alofa o le tua. Ilo o tau soifua ia e maise o sa tātou wola. Ia o whaamanuianga ia le tua ia te tātou. Ia o tātou maua le ola. Ma le malosi. I le soifuanga o tātou ia I le nei lalolangi le tu mau. Ia e whaatalofa atu ai I le suafa manu malo Yesu Keriso. Ia ono mea le leima mea sili e whaia peia. Ia mo I tātou. Ia o le au onanga o ato ina au onanga. Tātou te tautua ai le ngata o company. Ia o mea o tātou ngā lulue ai. Ia. A le whasilisili a le tātou o onanga le. I le finangalo le tua, langa o le tua e fo ai mai le. Le ola ma le malosi a te tātou. Ia o maa faufaunga le lei. Maa faufaunga tonu fo. Ia wale. Le au onanga e tātou te tautua ai so se mea. Ia e vi ia le tua I mea le lei. Me uma o mea mai le tua langa kako kele I o mai. Ia ma au mai ni mea le eila lo langi. O mea nga fo ina mai e le tua. O ngā o soifua mo le tātou wola. Ia au tātou wola I nei o langa le tu mau. Ia o karikongu. Ia. E maa ngai ana kako wou le upo le tua e. Fai ma wha malosi. Whala e au. Ia wha tamau a inga ina. Wha o aina. Ia ma wha o loa. Tā waina I tātou le finangalo le tua. Ia, wow. O le finangalo nao le tua. Ia manuia I tātou e ala I lana upu. Ia ele ngata o le whaasoa. Ia e mai se foi. O le tautua ma le au onanga. E tātou te whai ai so se mea. Ia o karikongu la e nei tu la. Ia. O le a tau ma whai e. Le a fo se mea ua. Tuina mai e le tua I le uloto. Ia e mai se foi. Tātou whaatala noanga le nei ia o se mea le lei nā mo tātou. Ia ua o ngei mea umai kako ke whaio. Ia o mea umai mai le atua. Pea kako whanongolongo le musumusunga alo nā nganga paia. Ia ma kako usi tai ai. Ua o lana matawhai oi nā mo tātou. Nga ke whaailoa mai. Nga te whaamanatu mai. Ia. E nā te whaamanuia mai fo I tātou. E ala I lana upu. Ia o le musumusunga le nganga paia. E mawhai e o na tātou loro na finangalo. Ia karikongu le la ua wakua se upu e mai la fionga le atua. Ia e whai mawha marosi. Ia e whai foi mawha mianga le nei o fiafi.
i le tātou mafutanga i lunga o nei penga whailangi. O le upu lai masangi anga e whaalongolongo ai, au mai e whai upu e lua. Ia e karikongu ia ua. Ke whaalongo so ia la whaalangolango al tātou whaatana noanga i le ngaruenga le nganpaia. O le upu lai whain whaamarosi a tātou o le e maua mai lea i le mātai o le nā sifuru ono. Ala whai upa sifuru wanu man se furu ma le iwa. E whapera lela whai kaua kua. Wai mai Yesu, o te whai atu nei iau ia te oe. O Peteru oe. O te atea e whoila o e kāre sia i runga o le nei papa. E le ma whai a whoi e whai te to o se ori. Ona manu malo iai. O mai lea whai upa sifuru iwa. O te avatu whoi ia te oe ki o le malo le langi. O se mea whoi e te fusifusia le laro langi. E fusifusia whoi lea i le langi. O se mea foi e te tāla i le larolangi, e te tāla ina foi lea i le langi. Ia. O le upula leo ke mga oe, wha ma mafa i le fiafingi, whai mai e sui a pekelu. O te avatu foi a te oe ki o le malo le langi. O se mea foi e te fusifusia le larolangi. E fusifusia foi lea i le langi. Se mea foi e te tāla i le larolangi. Tāla ina foi lea i le langi. Ia. O le ki. Ia. Kari kongu ai. A whapea oe ke ngofo se whale e engi whai koko e engi lok. E le ki. O le ki e ka kalai. I o le ki fo i e loka ai. Ioi. Ia a whapea fo i e sau pusa kutu. Ia. E le ki e ka kalai. Ia ma le ki fo i e loka ai. Ioi. Ia o le mea nei kala ngoa sa o mai e su ia pekelu. O pekelu oi. O ke akia ele e kare si e lungo le papa. E le ma fai e fai kuko o se ori. O nga mangu maro iai. Fa mai lea. O ke avatu ia ke oe. Ki o le maro le langi. O longa wingi. E maka o ki le maa ngai o le mea. Ki o le maro. O ka se maa ngai. Kalangolo ia pekelu e kalangolo e kalesia. Longa winga. O le e kalesia. O lai e le mangu maro i fai kuko o se ori. E le mawhai e whai ko o se ori nga mangu maro le kalesia ne acha. Le anga o lai e le pule i le onga le kalesia. O mea fo e kako ke kala le lau langi nge, e ka kala le langi. O mea fusifusia le lau langi nge. E fusifusia fo le langi. O longo winga, e le aisi, so se mea e whaakanga e kako. E kusa malifina ngano le atua. E whaakanga fo le langi. E le mawhai langi mea o se ori onga kako whaakanga. Langa ele whaka ngā le langi ngea, ni mea o se opi, e le mawhai. Nea le winga o na whamakalanga, le anga o le eka le sia e whau i mea o le langi, e whau i le whina ngano le atua, e ala i le mea ngā whio mai Yesu. Ea, e sau le lalo langi nga ia, whai loa le whina ngano o longka mā, i le lalo langi, mea o lo whai e le langi. E mai Yesu ea, o au ngei le ala, o au ngei le upumoni, o au ngei le ola. E lea rua tu lava se tasi di tamā, pe a le ui mai a kia oronga ui. I le ai ma se mea e whaka ngā Yesu, e kako ke o aku ma kako le langi, i le se mea. Ngā o mea o le langi mea i e kalango i e Yesu, oronga ui. A whai e le ai a ki kako le mana o le anganga pai, tole. E le mwhai lang. Nea le winga o rau whamkalang. O le e ka le sia le kalango i e Yesu, oronga kingo. O ai longa kingo, kako. O ai kako, ka ngaka whaola inga. O ka ngaka ua whapa ia inga. O
kangaka o lau ka o la ko lo fina ngano le tua pe yang fai mai o la we ka le si fau dungo lo le ngai papa o ile papa o Yesu o la ile poko fa le nganga o la ile loko fa le nganga o la ile manatu fa le nganga o la ile ngonga fa le nganga inga ia ile mangu malo ha le ka le sia ele mafai fai ko o se o dia langa lai ka ko le veri o la ka ko le le fa kuanga ia Yesu o ia o le ulu le ka le si kau ke le so ma o fai se mea kau ke faia ma lo ka ko lo o ia o le ala o ia o le upumongi o ia o le ola ka ko ke le so ma fai se mea o ia e fa vai ia le kalesia o ia foi o le ulu le kalesia ka ko la o le tino le kalesia longo winga o le mea fai mai ai le ulu e alo le kingo ai wa le fai nga ulu kingo ai le so ulu ele fai nga savari nga le kingo ai le se ulu o le mea fai mai ai le ulu e ka kau foi nga ulu ai ma le kingo ai a fai la o le langi le ulu le kalesia e ka kau foi langa le ngai le langi le kingo le kalesia ai sia langa o ia o le ulu le kalesia ka ko o le kingo le kalesia o le langa lue mai le mana o le nganga pa ia inga ia a mai ia ke ka ko me fina ngalo ile ku o a me fina ngalo ile tu ka ko ke fai le ami ko ka ko ke fa ma o ni kuso le upo le ku ka ko ke fai me kusa ma le afionga le tu inga ia nga lue mai le mana o le nganga pa ia langa maku o le nganga pa ia e nga lue le sua fo Yesu ko e nga lue le upo nga le fai ka am ke mai nga le nganga pa ia le sua fo Yesu ia mai se fo le upo nga lue le nganga pa ia le upo ko e nga lue le nganga pa ia e ala le sua fo Yesu asia langa o le mana nga o le kinga ngor kala ka malo yo angi fa mai o ke papa kiso ya ke o ko le ile vai nga ia ko salamo a o le muli mai ya ke o ia nga ke papa kiso ya ke o ko ile nganga pa ia maleasi o le mana ka mai Yesu ya ka up mo mo ku sa nga ruenga fai pu e va fu mai ai mau e o tu le mana e a fio mai le nganga pa ia fai le o ko mo moli mau fia i ukaia sa magia e o kuru ingo le laro rangi o le mana le nga o le nganga pa ia le nga e moli mau ya ke ka ko le ekalesia o ia nga o le ki le nga ke kala me o le langi mo ka ko le ekalesia fa kua ekalesia fa maoni ekalesia talitonu o ka ko la o le tino aisa langa o ka ko le tino o le ekalesia tino Yesu a o Yesu o i o le ulu le ekalesia ya na ku pona sau fa poponga langa lau fai mai kala Yesu ya peke oke a vaku ya ke oi ki o le maro ia ki o le maro le langi longowi so skangaka ia ile nganga pa ia nga wai loa o lau fa ka ukainga o lau fa ukanga ka ko ke le so nga fai se me ka ko ke fai le me mo ka ko loa o le nganga pa ia fe so swang ya ke oi ma o le nganga pa ia fa ku mo ka ko o langa musumusunga fo ka ko ke fai ai me inga ia ka kala mai le langi inga ia ka ko lolong fingal ia fai au ka ko mau le ia waku le lava ngoa la sunga singa fa popo fo la se me wa waku le ngang pa ia ka ke fa so e ngai fia fi kuso le fionga le tu ia vi ia le tua ia wa le uka kar ngoi ki ia a ka ulore ki o longo winga o kusole ki ai meant to open certain doors e kofu wale fai te toa marona lava ki pe or ka vali e le ki or ka vali e le ki or fali
E Yeah. le ki o le wā. E kofu u mā mea ngei maki. E Me. le mawhai fo i la. E le ki o rou whale. E ka kala i le ki o le whai ko o rou whale. E le mawhai. Mai kau mai o le ki. The key is meant to open certain doors. Kusa e kofu lava le whai tutoa. Ma le ki. E le mawhai fo i la le ki o lo ka avale. Ngā ki e le ka avale a le sunga ia tala le. E le mawhai. Amen. E le mawhai. Ai te loa. Every key has a purpose. Every key opens something full of gold or bad. Keys open something full of good or bad. Kusa e kofu ala ki, malonga o ha. E ile ki e ke mawhai o ngā e kalai. Nkalai i se mea. I lou loto. E maua mai ai se mea le lei. Pe maua e mai e fo i se mea wha le tonu. E ke lor mea o ke whai a koe le māngai o le ka. Māngai e le au kuor ka wha soa ngefe fio le ki. Kusa e. Ai fikai. Ya, o Yesu ke wiso. O le mele i loa. E le whailonga tangata Yesu. E le wa ai fo Yesu i au whale tonu. E le wa ai fo Yesu i me i lo loto. Kusa o leanga ave Yesu. Jesus promised to Peter. Le ave ki. O le ki o lea. Kingdom of God. A tātou tala le winga lo tala. A tātou tala noa i te tangata le ngā ave Yesu le ki. O le tangata e fia maka mua mua. Amen. O le tatu e tala noa i a peket. Ere i uma mai whamakala. Ere i uma mai ngā whamakala mai e punga ku peket. Ngai loa le lei a Yesu. Jesus knew o le awha la ati ngai re e pekeru Yesu ke mi o mai poponga. Amen. Amen. Ai fesiri i fola iau. Awha pe e afo e loa e tala le lei o a ustangata whaale tonu. Ai ngofo tala lei ku umai a ule ki o longa whale. Ai loa le lei a tala lei. E uma mea ngei o langa whale o ke alu ngei. O ke alu ngei sao. Mea uma lei kongo whale. Anga ko umai a e tala lei le ki o longa whale ia kia. O longa winga. Ua le wa ai tala le lei i au whale tonu. Ua le wa ai tala le lei i mea ole a o whai. Aua ia whai a pea. Ona o rona lofa i a tia. Le winga lo kala. A whai o au se tangata fo inga le homeless. Wau se tangata homeless. E o mo mia la o fialu e ngofo ino e nise whale. Ko mai lo tala leilon ki lon whale. E mai a o te no foi. Mai lo le leia tala leito i ngā tangata leia. Wale avea la o whale tonu. Wale avea mea o lo tutupu ila o ranga ma mea i o lo wa ai mei o whale tonu ia i le sunga ia tala lei. Aua wa ai ona o lo na rofa. O Yesu o le manu malo. O Yesu e rofa. O a lava o whale tonu. E rofa Yesu ia te o. E wha manu ia Yesu ia te o. Ngā o peke.
ngai lo le ia Yesu ale nga fai le Amen. Yesu kusa e kupu le mele nga fai le kala le Yesu o le ai avatua le ki Yeah. ia te Yeah. ale kupu le mele le fa fi Yesu ele kupu ele kaida o le la wa ave Yesu ki mai lo le ia Yesu o le e fa fi kinge aku male ya kako e ko e a fea kai ko mai e ko e a fea wa ko se me ya o pe a u lo ko nga ka nga ke ye a fai o se ka nga ka pepe ile ma i mau a se kai o ke wa ko se me ya ke we we ka mo wa mai le Yeah. le mere ka fam kala Sagwa. kusa awangi o kako remember Jesus promised to give the keys of the kingdom of heaven to Peter o pekelunga nga kaleng fa afiki pekelu le nga mawal pala ai le roko pekelu le nga o ke oki fa kasi mo o le me ke oki ai o le me pala ai loko pefe nga va ai aku ro saul fa le ko alu mala ko o le la fa yaku ia Yesu e fa vivi a faila wa vivi fa fiengi mo ya ke oi e lo fa pe Yesu ya ke oi e iu wanga vivi pe mo ya ke oi mo lo wo langa mo promise na abe deli e lo fa Yesu ya ke oi jo awala ke popole awu ke popole awu ngi ka popole o Yesu le ke au ngai o Yesu e rofa o ako fa fitang o me o me ka ko wolanga o aka ko le fa maongi i o ka ko au anga ine tu au te pole lo o rofa pe Yesu ya o fa ya ku me iu ia nga bibi ni mo i o ka ko langa o ro fa o ro mai pe Yesu ya ke o ma men ya wangi nga ko Yesu le ate au na o ta tu ai au ni o ta tu pole Aoni o tātou pole. O a fo i whapita uli e o me o tātou lang. Aoni o tātou pole e. O le wa au mai e le atua. Le wa au mai e Yesu le ki ia i tātou. Le wa tātou mole a le anganga pa ia pe on pai mai le sunga e atala le. E ia te oe lo le anganga pa ia. Wa ia te oe le whamanuanga le atua. Ai au fo ine e te alo le anganga pa ia. Aoni e te alo le anganga pa ia. Once ke ka alo le nganga pa ia. Tupu pa ina ia te. Tupu pa le tonu ia te oi. Ai a rofa ia te oi. Awane e ula le nganga pa ia le tua. Amen. E re fo ia fua mai fo i re song au mai le tua lo na nganga ia te oi. Amen. Ai mana o sau ave lo ola ia Yesu. Ave man fa maoni. Talia man fa maoni. Sa vali i le upo le tua. Amen. Amen. E sau fo i le tua. Ia mau ki ngoi e sau la e ngā lue ma avero wola i le tua. Awane e fo i fo ia. Awa. E re o le tua e tātou te ta alo. Wa i e kangwa kwa le tua koe wa e sere ki ngā ia oe. Ngā e sa vali i fuala ia makoko. I folo kwa le moa ngā makoko e kwa le mea ki whenua ia. E fe mai le feso. Fe mai o Yesu man malo. E fe mai le feso i mua mua. E po le fu lua. Mai. Ua ia tu fo i mea i lava i lalo o ona vai. Ma o tu i atu o ia e fai mauru o mea lava mo le ekalesia. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church. Hey, ia wa ko ai dai. Ko ai dai ia le lofa o le atu. O Yesu manu malo. O le fe lo i solo ati apolo ala ka soli solo Yesu. O le fo ila ka ko ke solia. O afa pizza uli se punga vai lua i lunga. O pala ai. O pala ai pe ke lunga o mai a ka fa mele o ngai o fe lo ai. Fefe. Se ko loko. A sau nga lua ile ko loko. A o pa me o te pala ai mo fie.
O le akele me o kala, si o kala nga o kala nga sa o skalinga o kalinga. E ke taking a loka ala ka ngaka ia oe. O inga o e wha le tonu. Ah, mai ka ko ngai ko mani roto toa, au o le pala, ai. Ah, o Yesu le tātou te au nai. O Yesu manu malo. E te manu malo o te manu malo. Pe a pai tātou te tali tonu, ma tū mau ma savali pēa mo Yesu ke wiso. Amen. Ia au sina o so soni voin le nā lau sunga le. Tala le lik. Mia le tua. Ya, sa le ya o le bene wa fai punga le Lucas. Fai lo Yesu, fai lo ya pequeno meu le o ya ai. Ai mai la o fai po luoko. Wa mai kana fai po luo. O fai kai anele pe te via te o wa va ya te fa pe mai le ni e ma mau ya ke o me. E le o nga me ke o ma kola ka fa ku Yesu. O le la ave la o ke me. Fa ka nga ngai fa po nga ke o ko fa ku inga ina skop. Ai mai fai punga e luoko. O fa li o toile o eu fa pequeno. Ya pequeno. Sakangi e anu yo kua. Ane mo ko umanga wa kureki. O le mene ka ke fika lango ai. Langa o le keiminga. O le challenge e Yesu. Le o langa o pequeno. Ya mai se foi o menga o ya pequeno. Pio ngai kalango o laia o akili e Yesu. Pequeno. Inga ia i loe pequeno le fina ngalo o le tu ala le. O le mangai ala le mene o e ka whakalango. O le awa o nga Yesu. E le whai ngō whi. Nanga le mea nga ringa mukua whakau ngā e le au iukaia. E le awa o nga le au tarsei o ma le au kusiupu le ri. O nga o le whai mai o Yesu o i o le kua. O i o le alo le kua. Mea o le ami o komu ma le. E o fori sa paki ia nga awa o nga. Na soli a ia le. E ia sa paki o le mea ka o le mano longa mongi. O le sa o kongo o le kangaka. Ngai ua nga whaasa ka roi ma whasioki ai le ri. Ia o nga ro. Ia wai o le au wharsei o ia. O i lau satu kai o. I le karikongu wa me lesi koe ku. Ia le nga malama i Yesu ia. Pio le luka nga e rua sifuru nga sa wale mea nga. O le olanga ia le kau ke ola. I whai a wā. Le olanga le kau ke iai. O le keimi o le koe ku. Kau ke le koe iai whai a wā. Pika kou o angit. Ia. Onga o le ki le ka ke iai. Le whai met kala. O le a onga hoina ia le. Le whai mele luka nga sukasi whai upue. E whaiva 5 koru. Le laka whai kaua kua. Ma, whamaikana Yesu. O le foi ua whekalai mai ai le poko le atua. O te awina atu i la tau perfecta ma apostolo. E whasio ti foi e i la tau mwhaasa wa inisi. Whamainea. Ina ia sue i tupulanga nei le toto perfecta uma o whamaringina. Talu o na whawaino le laulangi. E a fua mai le toto a pelu. E o aku koko sakaria na whasi o tia i le vā o whata whaitaulanga. Na whasi o tia i le vā o le whata whaitaulanga. Male maru. E moni o te whai atu ia te otou. E suea lava ia i le netu pulanga. O i ka rofa ia ke o kou le au atu la fono. O wawu a ve o tou le ki o le malamalama. Ko ke le uruaku iai. Ko ke vavao fo ie a uruaku. O le mele fa makalame sui. O le mele o onga. Le onga le loku. Lau fai mai sa o Yesu lau farsei. O kou vavao. O kou pupung. Le ki o le malamalama. A wae la ko ke le o iai. Famai. Le mamai. O i ka rofa ia ke o kou le au kura fongo. A wawu a ve o kou le ki o le malamalama. Ko ke le watu iai. Tau te vavao fo ie a watu. Ia ua makua le mele na uri ia. Fai mea la ko kura fongo. Mose. Ia. O le kura fongo. Ia. A ka ko o la i se siku. E le o le mea ka o le whakua pua.
Ua pe o le kula fongo pe o le fai mai kuspai o le tai tama. E o lona ia Yesu ele koe kai kama no kako. A ua kako fako korong ua kama a kor kula fongo. Langa kako fika ele mafai el kula fongo. Na kango fa manga lo sol kula fongo. Ele se kula fongo nga ke fa manga lo sol kula fongo. Ai ka ke oro ia Yesu a fa pe o ke nga oi Ioi. O inga ke fa manga lo nga oi. O inga ke fa manga lo le muri lo. O inga fa soka nga. E fa manga lo inga o fa kua E kasi ale lau fai kau kuspai. O le anga sala ele fa manga lo. O le fai le anga paia. Ioi. A so se anga sala. E fa manga lo inga le tu. O le fa kua nga ke o e Yesu. Fa manga lo i kako. Ma fa mama i kako. E ala le upo le tu. Ili ngeina fa kalanganga le mele. O onga. O meo o onga peo kako fa kalangolongo fo li mai ken. E pe o le kama lo le ngonga sasale. Di fa ka ngaka fo le lo maria. Ia lele ka ke va ku ye wo fai e kala ka ngaka i. Singa fo yuso ia. Ia le mena ke mama e ko ska malonga. O la wo ngofo masasa fa ka ngaka. Fa mai langa ia mau. Se fai la pe se ku le mele pe make e mala ia nga ia o le usasa ia le mele. Ia la wo ka va ku ia. Wo fai ia kala isi ka ngaka. Ia la nga sa o ska malo ia la fa fenga ko i fo ngame. O le tuo le nganga. O le tuo le nganga la vo ia. O e sa ili le nganga ele o le kingo mai o mea ai o le nganga ka ko ke ele va pero o fa le ngale le ka ko ngunga lu ka ko le ai o le mea sawa o ka ko ka pu i le nganga ka ko ke sa ili fo la ile tuo i le nganga ka ke avaku le o ke fiano ai mai so ele ka ko i ka ko ngunga ye ka ko ngoi o Yesu o i o le ala ka ko ke le ona le kingo mai o me ka ke o le nganga wa mo le vanga Yesu le lang a le ka ke kala ngoa Yesu o ina le ka ke fai ai me ke minge o le nganga pa i o le tua le ka ke fai ai fina ngano le ku langa le nganga vai so se mea e ele so so am ile so nga fai le ku le ia eva sila fia le ku e ka kaunga Yesu so so am yo akam io e fa pe nga fo na le ka le sia e ka kaunga Yesu so so am yo le ka le sia o le so so am yo le ka le sia o le nganga pa ia e ka ko ke le o kau kango e ka ko ke le o ele mala malama e ka ke le o ngumi ele ai ka ke o mala malama fina ngano le tu asia langa le wa winga me ele tu lona nganga pa ia e fe so so angia ke ka ko fai ma fau kua e fai e fa mangaku mai e fai loa mai le upo le ko ia ke ka ko le nganga pa ia le kinga me uma ele ole a onga le loku peng fai mai Yesu li lauri o ko pupungi o ko pupungi ki o le mala malama wa le mo fai ngo ye o onga ole wingo la ukala ole a onga ai fa pe mau ku Yesu makua fa vai inga ka ko ya wala ngo Yesu o yo le fa vai ya a ka ukala fo yo le makulimang o yo le papa wo fa makala inga wole ai sisi me ya ka ko mai loa onga kangaka ka ko mai loa onga kangaka fa pila fa rua ngi ai le onga le ku ala ya Yesu yo le mela ku na le se mau sali le se mau kingoa ya la ese le fa vai ka ku aka ku wo le fionga le tu ya por kalanga ku spai ele se si fa vai wo le fa vai wo mo ku oi o Yesu ngai mangingoa ele va pe o ka foi aku o ngi upu ka ki kango fa pipi ya le ai o lai ku kongo le fionga le tu o lai ku kongo o lai ku kongo le fionga le tu le me sa o wa ele va pe no fai ka ko ka ko ve se le fionga le tu e ngoa o
le mea le fai mai le fionga le tu kau ke le avesea le fionga le tu ai kau ke avesea mea le kusa ma le onga aka ngaka e kau mo fai ave ese le fionga le ai o ka kau ke o sao le mea le fai mai le fionga le tu inga ia sao mauri ka ko fola mo ele nga ko so fuanga lo ka ko wola a lai fa kali mai le ku mo ka ko e ka ke le so nga fai se me asia anga ka ko ka ngaka ya umanga o inga ka ko ele nga ko le upole ku ia ala nga ruenga le nga po i le va pelo ke fa ku a me e me nga le fa me ka nga po le ka le si le ko fa mai a wa ele ma fai se kasi uma ku se isi fa vai ile wa uma ona tuina o Yesu ke visole va o le winga lo pure fa vai o le upu fa vai ku so se me e mua e foi isi o ka ku e fa vai e fa mua o le ma ngai yo o mea i o fa mau fai longa i ku le ku ngu sa mo ele nga ka fa mua ai fa vai o longa le fai mai pauloi e le ma fai o longa wi a wa le fai se kasi o ku se isi fa vai ile wo umo no tuina o Yesu le ke viso le iwe le fa mai ai a fai a kia se kasi le ngai fa vai o au a ri o maka o la au o va fali ko ka ngu ko sai o fa ka ngu ko sai e fa a lia nga ruenga ka ngaka ko kas e fa i lo fo i le aso o wa fa lia i le afi ko fo inga ruenga ka ngaka kai ko kas i le afi e fa pe fe ya le fa mai wa le wo i au o a ri o fa i e le fai a e winga o kala a fai e fa vai ia Yesu o ka ko ngaka ele maru ele ma fai se kasi ele ma fai se o onga ska ele ma fai se poko le lalo langi ele ma fai onga ko ia se si me ko ku ngo le o mo faka ia le winga no fam kala o onga lo io me anga kanga le upone ku o le menga ko mai finga ngalo le ku o lo ngalo o Yesu nga sawa e mai le upole o kang inga ia ka penga masa ngie ka ko mo le malo e fala e fai mai mo ku nga ke o ki o le malo le lang ia o le upu ma le nganga pa ia nga lue mai e fa o ka ko inga ia ka ko lo finga ngalo le ku ia le ngana ka o le e fa linga nga ko lu fai poisi ma nga ye o mele le la fa mangi ngoi la ile mele kala ngoa ile le nganga ye kalesi le nganga o le kalesi fili tele faia le la kwa ngoi fai ka wa fa linga nga ko ya pemben kala le nganga ye kalesi fa mai ye tu si fo ile angelu le kalesi o i fili tele faia o mele o fai mai ile pa ia o le fa maoni ia o le o ia ki ta vit o le na te tala ai le ai se na te fa mawina o le na te fa mawina foi ai le ai se na te talaina o ulo nga ruenga fauta ua o tu ina atu i o luma le fai to wa vanoa le ai foi se na te mafai ona punitia wa wa ya te o sina malo sititi ma o e tausia la u mo o e le fa tia lo ngoa fauta o tu ina atu yo na tu la to o le sunako o satani o e fai mai o yutaia i la to ai le ai lava a ua pepelo i la to fauta o te tai ia te i la to ina ia la to atu i o luma mai i atu i o vai la to te lo fo o lo fatu ia te oe o e tausia le upo lo on sai o le fo o te tausia ia te oe le tuaso tofo inai a o mai le lalo lang a o mai le lalo lang uma e tofo ai ie no nofo le lalo lang fauta o te va ve alwat ia e tau fi mau le mea wa ia te oe le ia ve se tasi lo pane o le man malo te faia le ma poutu le man mano lo tua e le to fa fo lava ia o te tusi fo ia te ia swafo lo tua
ma le ngole ai o lo tu o Jerusalem fo le e wifu mai le langi mai lo tu a to foi ma lo ngo fo o le o ye talinga na farong mai o ye le me o feta lai mai ai le nganga e kalesi ia le ala wa mai sa ai ile le nganga e kalesi ko mai foi punga e va o lo nga ruenga fa o tu ina tu o rumo le fai to o wa no ele le ai se na te fai ana puntia wai a to si na malosi tit mo e tau sia la u e le fa tia lo ngo ma nga yo mene fai mai ele mele o kuna ku o rumo le fai ko wa mo le ai fo se na te fai ana puntia wa o ya ke o singa malosi ki mo e tau sia la u o e le fa tia lo ngo ya o le kinga e le fa fiki le suafo Yesu e kausia le upu wea ke oisinga marosi ki rongowi i le fia marosi le kare sia le e le falia lia vale e le fia i loa e pio se kare sia koe kau e loko maulano wa e anga manu se kare sia ka mai e le pio kelo e kare sia lo kako va e loa i me la ko ke kausi le upu le fa fiki le suafo Yesu rongowi la wa ave ye le ko le vango so se kaimia so se kaimia anu le langi e makana le langi so se kaimia e kala ngo le langi e kala ngo mai le langi so se kaimi fo e pese ko le langi e la ngonga le langi esa ka kala fai ko kale siana longo winga o le kaimi o sa winga e makua makana le langi longo winga e fa longo e fa longo i meo le langi esa langa lo fai mai e le ai se singa ke mfai o fa mawinga e ka kala le fai ko e ka le siene ai sia langa lai ile upu o lai kausiane upu langa wing e fa kingo le upu manga dua ile upu le ku e o foi le suafo Yesu e makua mau kingoa ele fa fiki ka mai wanga o Yesu langa wing e mau kingoa e kaukala ngia le suafo Yesu i ko kongo le ka le siene use vai le ka ngaka ma rosi kiki o mea fa le nganga mo kwa ma rosi langa wing o lai ana koula o penga fa le nganga penga kala fo ngale o le vai mu ki ke le makinga yo ile la ngonga le leo ile la ngonga le leo la langi ai la longa le langi longa winga ska mai teknia e alanga e la ngonga le langi longa wing e sau la lo au le langi sia langa la ile upu yo ola au le upu ka ngakangi longa wing e o suafo su kala ngoa suafo su au mai au le langi usika ia fa lo longo me umacha langa la ke kalikongu ya Yesu langa la fa mai le kusinga Filipe lua le ise suafa e ko kuli vai uma ka o la fa o le langi o le langi malalo ifo la e ko kuli suafo Yesu me la ke fa fka ye le kalesiele o se e kalesiele o le mai le aka mo ko le aka la le ka ko la le wingo no kala o se lu ikele le mo ka ko le o la keminge o i ko ngwa ka ke o ngai ka ke makai ku winga le kalesia le fa mai o lo ya ke o era ma lo si kiki ele o le fie ma los ele o le fie kele ele o le fie lo aya ai fa mai au le kalesia le ele upo le ko longo winga e o la le mi ko e o la fa ma ongi e o la le lofa e o la le o musai ele ka ke le kalesia sia o la ile upo le le suafo Yesu kalesia la le pe un ka ko longo wi e ka kala le kua ne fai ko longo wi o le kaimia pe o men ka kala ngoa le kaimio peke so wa wa ku ele ki e o le kaimia fa nga solo mai no fai inga mai e nga o le kaimia na fa nga ele kua peke e o le ka ka malo e o le ka ka malo fo mai sabat e malo
Maroro ka ngaka isa. Na la wa ye ki la uma kwa wa ye le mana wa ye le pao le tu isa. La ngala uma kala le langi langa. Ua whakani kongu e lea tua peke i le kaimi o le nganga pa ia. Ia hui o le ka le sia le kwa mangai ia. Ka le sia le whirita le whai. Langa le, langa wha kulanga le whamei. E whai ka kuma pouku o le manu manu. Ia waranga ngau whamei wo. Wa kusi e le ngoi Yerusalema fo. Ia makua langa koe sau Yesu e whakulunga malo. I le lalo rangingi. Ia Yerusalema fo longawi. O le aka kongu a ngau ka kou keimingi, e ka le sia le whawhiki, e ka le sia e kausi mea ko kingo, e kausi mea i le whinga, ka kou kausi mea i le whinga ngano le kua, e anga i langa upu. Iu, longo inga le kaimi ke kakalo ai, o le kaimi ke pese ko ai, e le kaimi ke whaakonga ko ai, o le kaimi ke anga pongi, e ke langonga le kua sia, kakara i le kua, le whaiko ko aisa, o laia ke oe le upu, o laia ke oe le mangmalo, o laia ke oe le ola, o laia ke oe le mautino, o laia ke oe le mea uma asa, o le kua whamau. Kau ke le mawhia se mea, ai o le ki o ngai mea uma, o le loko maulau, piong whamai, o aia ke oe singa malo siki, e whamau lalo o le unga pe le la longa le leo, a o longa kamai leonga, e la ngonga i le mamalo le kua asa, langa o le kale si e whamanu e ina le tu, e le ngako le upu, na o longa sua, ia, ini ngai ku la ka ku faso, ma ngai o le kale sia le, o lo fa longo mo i le langi, o le kaimi ia, fa konga koe, lua su fafa mai, ele aise singa ke punkia, e makala le fai ko asa, o le usika i le upu, o lai fa longo le upu, o lai la ngonga i le kua, ka ngaka i aisa, o lai lau ke kausi langa upu, e mai, o le o iei kalinga, fa longo i, fa longo mai o ia le meo whekarai mai, fa mai, ia e ka ofi, i le mea o ia ke oi, nge i a vea i se kas, lou pane ia, ka whātoa ni ngē whiawhi. Lāne me ua waku i le kua ia ka kukau ke ola i mau onga. Ka au fi mau asia, ua laka le kaimi. Ua leo koe ma mau ka koma mai menga, ngā hou kupu, kele o me ngā i kongo. Le maro kene, i o i ngei Samoa, so se mea. Ua le longa le mau meku. Ai o loo whaakali, le au kevsano, le au paia. Le ka le sia whaawinga, le ka le sia paia. Ma le tino ke visu. I le kaimi i lia, i le puwhaunga. Ia, le ale o ngā ngi mea ka ko le o sikiang. O le puru ngā wingo le fionga le tua. Ia o ka ko sikiang asia. O le mea ngā sau Yesu. Inga ia. Ka ko whakasi mai e lea. Kaimi o lang kausa maanga. Ia. Ka ko wingo whakasi e le wainga fau. Ori whakasi. I monga mamanu ma le manguia. O ngā ki ngā whangau le ka le sia. Ia. Ka ko ke whakasi mai e. Pe ka ko kuku mau, ma ka ko au onga, ma le lefi foi a. Ma ka ko whaia long finga ngā. E ka le sia ngar ma ngai e kei loa. Te manguia le kongo le ka le sia. E le ka o fia, o le mea saoa, e le ka o fia le kuanga wha mangianga. I ko kongo langa e ka le sia le, aja, langa le ka le sia o lai le upu, e ka le sia o lai le. Le suafo Yesu. Yeah. O lo whaasoanga e ka le sia, ka ko maka i kuinga me ia le mo le nganga o le ku le nganga i ka le sia le asia o le ka le sia fa lo mia le ku le ngaka le al suafo Yesu ia e fai e ka u fa mo nganga ngai as i le upo le o le ki o le ki ia le o le makanga ia le mangai o le ka le sia le e le ka ki ia so le seme ele kau ole kale siane ele kau kia se me along lo ya alanga ole ma fakali le langi le ko ba ngai ele kau foi inga we ngai ole kale sie e ma ele pa ia a we ngai foi mai
e kalesia e whamanguia e le ngako le upu. Ia o le suafo Iesu, ia sa oe kalanga, e kōku kuri o kuri vai, ka ue lau lau whaiwa. Ui o le kua e pa ia e mamanu. Ia wao ngai mea umakau ke whai, ia. Ia wa lai whai mai kala, ai oange e mo moe ange mka apoi lima, pui whiku me kou e mori mau le langi. O le tamare lo kou ma le anganga pa ia. Kou fo e mo, ngā fo e kou e kasi lava, le anganga pa ia le. Kou fo e mori mau le langi, le laro langi o le anganga, o le vai ma le toki. Le rongo winga la. O mea umane e kau kala ele upo le kua ia kako. Kau kala te sala mo. Kau kala te papisonga ngai wange, kau kala te toto, kau kala te whamai o le kalesia. O le māturo ngā o Iesu, langa e kalesia. Kala ngoi le nganga po ia e mori mau le nganga rongo wi. Kei mia le kau ke iei le laro langi. E mau kuo kako roko le. Le mea ngasau Iesu e mai kala le ia kako. Leo kako whanongo rongo wi. O le e kalesia. O la ele ki, o ele kalesia, o le kalesia o mga whakau le koko. Ngai mori mau le nga, le pusia ngā wenga e lua sipu whai po lua mat. Le la konga whai kau. O mai kara kusia sa le au sanga. Vambai. O le nei nā tau sia o tau ia te o tau a toa ma le lafu māmo o malava. Ua tō fia ai o tau ele a nganga pa ia. E whai ma leo leo, ia leo leo atu, ili e kare sia le atua. Ua whātau wina e ia mona, i lona lama totu, ia. Si? Ma whakau kako. Kako la o skaulanga. Kako le au pa ia. Kako ke whaia fina ngalo le atua, ia. Waku pe asi no whasoa wa ke karikongua. Ile ke foi whai ka whasoa o ngore. Ia vea foi ka ua whai ka un whamangianga hoi nisi. Ia. Ia ngare le eile atua e kusone ngai por kalamba. O le kia o ngai meu, ia. O Iesu wa. Mai o ia o le anga malu ma le loko maulalo. Ia o nga. O ko mai wa mai ka kuaku ia keia. Ia o ia nga. Ia mai le nganga pa ia. E ka kala o mai mea umai e. Kako ke wawa ia koe. Kaung kako lo uma me e uku. Ia makala mai le langi mo kako. So se kaimi kako ke o le koe. Ia au mai le langi. Ia. Tau whasoa. Ia, vi ele tu manga ele me o ele whasoa le ngau kua ia e whafkai uri. Ia kua manga ia le me o ele ka whasoa i le hafo. Ine ngai e fiafi. Ia, au singa whaopopo. Kusore o le kio le ola, kusore kio le ola le ua ia kako. Le ola e whaavavau, le ia kako. Amen. O longo winga, kuso kako ngā winga. E kakau o ngā kako au maia le ola e whaavavau i le larorangi nei. Ina ia i loa e tangata. Ina ia i loa e tangata. Wa ngai whai mai le, ia whai mai le kakalo wai mai kakalo a Yesu ringa whai mai i kako le mātai o e ono. Amen. Le kalo na Yesu whai mai. Ia o mai lo malo. Ia whaia lo fina ngalo i le larorangi. E pei o na whaia le langi. Whai mai, thy kingdom come, thy will be done on earth as is in heaven. So, rongo winga, we can bring keys of heaven. Ile larorangi ngai, olea, bring down love, ole alofa, blessing, healing, salvation.
Ma mea uma Amen. whapena. So heaven comes to earth through God ambassador. Like oi, o oe ma. Kusa o tātou leo ta o whanau o lea tua. Kusa o kākou e whai masui o lea tua i le lalolangi nei. Kusa e te taura i a tātou, ona tātou whai loa, le mamalu, ma le paia, le mea o loa fio ai lea tua, o loa tātou au nai. Amen. Whai mai Yesu, you and I are the light of the world. O oe ma, o le malama lama o le lalolangi. E re whapela ono o le ua veka ko ngaka whaolainga maka ngaka whaaletua. A ona o loa ia tātou le ki o le kingdom o le tua. E te tau ai o ngaka kou e tā lai ma fora le upu a le tua i le lalolangi. Yeah. So you influence earthly kingdom because God's kingdom is inside you. O lo i te tonu i a te oe ma. E le au ngā keloa, e le aima se au ngā le kako ko a anga i le lo. Pa a longo le upo le atua i le aso ma le aso. A e le o whaia so ngā ruenga o lea, o lo walu e tā la i le whina ngalo o le atua. E le mawhai o na o mloa e tangata ma o mai tangata, e ave o lato ora i le atua, ma te lia Yesu e avea ma li i mwhaola, pe a le whaia ro ngā ruenga, ma lau ngā ruenga. Le whai mai Yesu, we are the light of the world. So, o le mea e te tau ona e alu, e te tau ona malama lama tua Yesu. A whai o oe maa o le malama lama, e te tau ona e malama lama atu, ma susulu atu o malama lama. I lou a inga, o lou fale whai ngā ruenga, i e loa ai le suafa o Yesu Kiriso. E po i le suafa leo le whai mauru o tātou tangata. Whai mauru o tātou ai. Amen. Amen. So e te taula i a tātou. O na whao ngāki. Aua ngari ke ua. Wha mole mole. Whai lau ngā ruenga. Whai lau ngā ruenga. E le ma whai o ngā iloa e le lalo rangi. E le ma whai fhoi o ngā koe fhoi mai o langa o tangata o loo iai pele lalo rangi mai e ave i le tua matalia Yesu. Matalia whaarotanga. Pe a le tātou atu e whaasisulu atu ai le malama lama. O ai le malama lama lea o Yesu Kiriso. Amen. 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 So e le eira se winga o le tātou ilo le tuspa ia. Ma tātou to a anga i le lotu. Ma whai uma mea uma. E ke lola kala saawa. If you are the man or the sons of God, and if you don't go spread the word of God, but you are a hardcore Christian, you love God, you love Jesus, but you don't do anything to spread the word of God, you selfish. Amen. Amen. You selfish. Maru. Ele mawhai ona e tanu e teu manuia le atua, teu mea o nai te iloa, e whai maa o ngā, i lesi tangata ro mo o miese tosoani, e ala i le ora whaalea nganga, mai loa Yesu Kiriso, pe a whai o ngai teu wai o e leo, you're not open up. Amen. A veta tau maulu o tangata. Tangata, wai tangata le vatu. Tangata tau lo leilo loa pe le laro lang, lo whaia pe atu nau. Tā lai le upu. Tā lai atu i tangata le sumalie. Tā lai atu i tangata le sumalie o le whaoratanga.
ma fa manuanga le tua ia te oi. O au isi aki. Ali lo sunga tali. O isi aki o le te ue kako. O lea. O leo ka la ia kulfina ngalo le tua. E ka la il fina ngalo Yesu. Kusa la ke ngofo ama oi. E le au ngalanga o mai le tua ki ia te oi. Anga ke ngofo mo oi kire o anu fa o ngaki. Amen. Man, we have a lot of o kele yo ki. E le nga se kasi se ki. O le ki fa le nganga le tala no tua. E le kasi se ki. O ngai fo ia te o ele ki o lo loto. O lea, o le e te tali ai mea le lei, ma mea wha le tonu. Ngai a te o ele ki. A whai mai alo loto e te refi alu tala. E te refi anga lue, e te refi alu tala, i whina ngalo le tua. E te re alua. E re mawhailanga o lako fosi mai oi. Ke re mawhainga o lako fosi mai le sunga ea tala li. E sau alu e no. O le ala o fiu e whako e whainga le tala noa e le sunga ea tala leima. Ma ta o le whina ngalo le tua. A le kangwa tala le e ki ma ta lailonga whaikokoama. E re kalia e tala le. A o le maa rosi o lou. Au auna i le tua ma lou wha tua i le tua. E le ise me whainga tā i le tua. Pe iaia ia tala le leile ki o lono loto. Ai a pa i e lole anganga pa i o le tua. Kalai e anganga pa i le ki ngai lono loto. Amen. Praise the Lord. So, whaanga. Alu whaanga ar ki. Hore e war ki kongo ro kanga. Ka kou tangata whaorainga. Alu e ka lai. E fefe alu e ka lai laulangi. Alu e ka lai kongo ro ainga. Alu e ka lai kongo ro ainga pe e fefe ke ai lo o ngai ka ngaka kou ai. O lo o leilo lo ma fia pe tuina na o leola. Alu e ta lai e. Mai, o le maa ua foi pokalama, we don't have nothing against I tangata o loo whaia pere fia. No, we don't have nothing against you guys. O le pau al maa ngaluenga. O le wha ai loa atu le fina ngalo o Yesu. Ta la atu le wha o Yesu ke viso i ate oe. Ma, we all came the same way you are right now. Nga mai iai fo inga inga. E fia loro fo i mea ngako ke whaia i mea ngama whaia. Ai ina ua te talau maa ua roto i le tua. Ina ua mawha o ngā inga le ki ngā mai e le tua i ai maa ua. Le ua mawhai e ona maa o mai. Tā rai tu whina ngalo le tu. Tā rai tu whina ngalo i Yesu. O whaamanuianga o le tua i ai maa ua. Ua mai loa le suma li. O le ola au auna i le tua. Mā te mana na o fo i la e wha. Ali atu ma wha so atu. Le sua malie o le ola au auna i le tu. So a whai o ia te oese ki. Whaonga. Whaonga. Whaamanuia. Ke koe ngā ki. O ki o le rofa. O ngai whai ia te oere ki o le wha unga. O le upo le atua. La unga ingo le upo le atua. O ia te oe fo ele ki o le wha amaro ronga. Vai le kele mauki. Te le mawhainga e le i lore ki ngā ia ke oe, pia e le wha maongi i le tua, ma e su e lona upu. Amen. E o whaile ia mau. O le fo isu e poangi si ki o le le. Ana mea moia. Pea no whai atu. O tātou. O le malama lama o le laulanga. And we have to be careful too. Onga o lewa ai mai. Kusa o tangata o lo i laulang, o lei pongsa. Kusa e whai ngō whienga wa ai mele tangata lei pongsa. Ia kako le mala marama. E whai kanga i loa koe kako ka ngaka lei kongo le pongsa. Onga o lea le susuru e le mala marama.
so a fai la o ngau kau pelo malama fa mahongi le tu o le maka mai kangaka o le va ai mai kangaka ia ki oe o le whakakari kangaka ke me mape vai lau vai o le whakakari kangaka ke me ke sumu ai Pesero. Amen. so kwa malusi ia o le kako pa vai vai ia o singa o fa popona ia e Oi Anoa, pu ngā kui lau suga, ia, ole ka ua nga ole mele kau fai. Wa po ingi la ngonga fale nganga nga e waku le ngang fai e kio. Ki kala ngoa mai e wase, se fala ui ke lenga ole ka kumkau. Ole maa ngai ole mele. Nanga e upu e Yesu o fia e a. Fa mai kala Yesu le yo ange nga e lua se fulu. Ana fai puna e lua. E ole wingo na ukala, mai. O ia fetara ia tu le mea. O na mānama tu le o ia ma whapeati a te lato. Ia o tau talia le angang pa ia. Pa mai lea whai koe lua kou. O i lato umalama tau te whamangaro ina ia a lato ang sala. E whamangaro ina ia. Ia i lato. O i lato umalama tau te tupe ia a lato ang sala. E tupe lava ia. Wai vai le wingo le. O le kala le wha mai Yesu ia peke. O mea ki kala e kala. O mea ki kala. O longa wing, o lau fai mai, ia u kou kalia le nganga pa ia. O nga maa ngama koe na ia le a. Mai, o na maa ngama tu leo ia, u wha pia te a te lato. Ia u tou talia le nganga pa ia longa wing. O le nganga pa ia o le ki o me a. Ko sa ulola ia le o le fai upu ngai la, fai mai. O ila ko umalama ko ki wha mangaro inga ia la ko wangsara. E wha mangaro inga ia. Ia i lato, o i lato umalama tou te tupe ia la to wangsara. E tupe la vai ia, longa winga. O lo ia i le mana o le nganga pa ia ke kako. Wa. Le kale sia lea. Nanga la ua paskolo le fe kala le Yesu. Longa wing. O la ia i le mana. Ia ka kou o le ki. Ioi. O le ki le ka ke wan fain ka ko ka kalo wa makua. E ka leva mai ka la paulo i le feso fo na pe ongo e sfuvar. Ko ka kalo le nganga ya so uma. Ka ko longa a. Ka kalo le nganga o la nganga le ka ko me. Le nganga pa ia. O inga ke avea ka ko sanga le lang. O le nganga pa ia. Ioi. Menga ke kuo vai la langi ngi. Ai ke fai mea mai le langi esa. O lo nganga. Langa or ke me ke vivi ye sa la lo le ko sa ili mai anga ko. Te fa le nganga la ka ko kapo in. A fa maungi la. Sa lo le ko ki. Me vona le va me Yesu. Ah, fo mai mele. O nga ma nga ku le o ia. Mo fa pe. E o ko dia le ngang pa ia. E ese la le ma nga le ke o la i le kingongi. Ese le ma nga la le ka la ngo mai Yesu mele. Ka lia le ngang pa ia. O lo ngawing. O le ma nga fa le ngang o le mana. O le pawa. E fo le kala Yesu le fa i le yoange nga sfulu lima fa i po lim. So kanga fa ka wa. Se mer kala Yesu. O nei o le vine, o la o tou, o le tu mau ia te au. Ma u ia ke o ia lama le fua ke le mai. A wā e le mawhai o kou, o ngā whai o se mea. E tasi, pe a ule ia i ronga winga. O le nganga pa ia, o le suku la nganga Yesu. Ale wai mai, o nge o le vine, o la o kou, o le ku mau ia ke o ma u ia ke ia. O ia lama e fua ke le mai, ronga winga. A ka kou le pipi i le vine. Ia man ko le vine sua mali e alonga sua. Ia a whai ana e le su maria le o langa o kangaka e o i le o kaukai e o ngara me whai. E o le winga la u whasoa ringe whi. E ngai a kalangolo le vinge se me sua maria. Sua maria o se me e tofo le lei. Ia a whai e. E ro ia ka kou Yesu. Ia. O se o langa e le manguia. E le rongo maria e sea. Langa fo e le ia ka kou le li o le ola. Ia wa e kele me fa makala Yesu o yo le ali o yo le vini e sua mali o yo sa konga o yo file mu e kele me fa makala ai pa koli
ar kalala le mai awai le mafai o ko mafai o se mekas pe a ule ia longa ui le nganga po ia o le nga lue whaakasi mai ma le suafo Yesu pe ua mai Yesu wa fika le o nga maangava ngā mai ia o tau talia le nganga po ia longa ui o le nganga po ia kau ke whai ai me uma o maka wha le kingo wa o le kalinga wha le kingo o lau maangava wha le kingo o lau kofo wha le kingo o le maangava mai le nganga po ia e kuso le whikalinga Yesu o longa ui la e kofo wha le nganga la e whaalongo wha le nganga o lau wha ai wha le nganga o lau maanganga o wha le nganga o mea umba lau wha mai ia koukalia le nganga pe longa ui o le a wha le nganga ai la ngonga o le kangaka o longa ui o le ia ke ka koulea le mana o le ia ke ka koulea le pawa ma le malosi mai le o le ia ka koulea me a rofa le nganga po o longa ui o lau whalongo o lau vai o lau kaukala o mea uma nanga lewa kala ngoa mai o ke kuaku ia ke o kouki o longa ui le ua ka kouki e whale nganga la ka kou la ka kou vai whale nganga le whalongo whale nganga o ka kou mawofong inga ia la ngonga le langi le ka kou ki kamwhai he ongo le kua le nga saue ka penga ka kou mo le langi ki o le maro le kala ngoa e ka kou ka upu le fiafinge ia mai kala peke me kala Yesu ya pekelu o ke kuinga ku ke ki o le maro ia ke le o me nga fea la i peke wa kele o le kaiminga ave pe Yesu ia ma fa fiki fa ko o le kaiminga kwa uma fa ku Yesu longa so o sa las ko kala ia o peke o me o le ke riso le alo le e fa ko kala Yesu ele os kanga ka ua ku ia a long ka mai ia le va ava ku yo ia ki puso o fa mai Yesu ia o ke kia ela e ka le si e ngo le ngai pa fai mai lole ele fai ko se o lingo mang malo ia ai o le menga le fa ku Yesu le la ave fa ka nga e au fai ka uranga mai au pusi ia va mai peke ele o le menga ia fai aku lo mai Yesu sa kangi sau yo kua ele o mea le kua ke lo ko mea ka ngaka ia le nga e a o pe ka ko e fa manga ku pe ele nganga pa ia ka ko wa langa le ka e ko sa pe ka ko ma ko mo ko inga so le e a o ka ko e a o i mai ale langa ki a pole poko iwi poko ya poko fa se e poko di liu langa le si me pe fo ringa ma ngai se me au mai fo le inga ia ka ko ai le ro ko ke le a le me le sa u por kiki le minge ko akele al por kiki pe fo ringa sa o ma ngai ai le ro e ile me la sa u ku ia ka ko lo ma mo kingo o le tu o le ro fa la voi e fa le nganga e fa marsia e ka ko i ngia fia fio ki a pe nga mai e Yesu o upu ya peke o ku nga ku ke ki o malo a ngo ma le nganga pa ia e le makala se mea pe ngo fa ia o le nganga pa ia mo o le langi o le fo le langi o mea umma ka ke fa ia le langi ngi kus lai lo e le se me le lo pe nga fa mai a o ka ke fa ki nga le nganga pa ia o nga fa ma fa nga inga ka ko e kalesia ai mai se fo e o lo whalongolongo le ngai a whiawhika ko whasoa. Kau ke le whaki ngā le ngang pa ia, langa upunga pauo. Kalesia e wheso. Aua foi, ko ke whaki ngā le ngang pa ia le tua ua ia, wha mau whailonga ina, i tātou. Nera ua wakua le menga sa wai. O le wheso ngai, e whārong whai pa kosu wha mai. Aua foi to te whaki ngā le ngang pa ia le tua. Ua wha mau whailonga ina ai o tou, ia te ia se ia o le aso e whaoro ina ia. O le ka ko ye kaimi ngai sa au ka ko whaoro ina.
leo kaku kalia whaokanga le tuela ia Isu, ma kaku kala le upu, kaku whai e ola le upu, a le mea mongia, te longa e fio mai Isu, ia, i lo le au le i afi, ka koke o, ka koke ka mo e kau singionga, a le kaime e fio mai Isu, ia o ngai lo ai le au mongia i le afi, i lo ai lo, o wha maongi le lua vā ma le kua, o le nganga pa ia, o le ki leo me umba, i le ai sesi e lafi, i le ai sesi e, ioi, pe fai so moenga se oli fa mai le upo le kua, e ia le kua, pe fai nge ua pa au, fai nge o kakua, se le leiku ingo, o fea ke alu iai, e ia le kua. Ia fai fai kau ke aku le lang, ia lai whakari mea le kua. Ia le le ka koa koa lai mai, o ia ngā ngō mariwa i ngaua, e mongi mwha mau, ia, ai le angalo kora masolo ke rei lo oi. Aisia, le anga i moli mau le anga po ia tātou. O ngā mea le anga i kau ke whaia le laulangi ngai, e ma whai e le mana o le toto Iesu. Le ai se anga sala le whamangaro, ma ua le anga sala o lo whai le anga pai, ma lo le kakongu le anga pai. Le whamangaro, aisia, o mga maliu Iesu mo le laulangi a koa. Ioi, na sawe inga ia whaola inga le laulangi aki, e le sawe whaasala. Aia, ia whaola inga le laulangi, inga ia, kako mau le mangui o le ko ia. Moli mau le anga pai ia kako. Moli mau le anga pai le kalesia. Moli mau le anga pai me kako ke whaia. Moli mau le anga pai o kako mafufomu kako loko. Moli mau gola le anga pai i so se me kako ke whaia. Ai oi me kupu laulangi keiminga ia Samoa. Ia, o nga. O ai e moli mau. E moli mau le anga pai me uma. Le ai sesi e lafi. Le ai foi sesi ma fai. A onga kuma ke ea. I le whaamasingonga le kua. Ioi. O le kua whaamasingo. O le kua ngā ke sila fia me uma. E le ai sesi e lafi lumo le kua. Ia. O le whaasoa ngenga fia fia. O le tua. O le tua lava. O umanga o mai ia le ki. Ilanga e ka le sia. Pe mo fai mai e sui a pekelu. Pekelu. O ke kuinga kuia ke oe ki o le maro le landia. O le moli mau wha maongi le ngang po ia ke kako. E kakala i me umo le landia. Aisia. Langa o ie sau sosoangi. Sau e whaukua. Sau e ie whailoa wha mangaku ia ke kako. Le whina ngalo le tua. I langa kai ka inga. Ma le o hinga o kako. O le ngang po ia. Inga ia. Kongu mo sao mea kako whaia. Inga ia kakoa. Sau whangai longa malo e whaua. Ia. O le kua o ie o me uma. Kako ke whalongo longo mausi uskai. I langa whaasingonga. Wa o ie sao makongo e me kako ke whaia. Ia le si maule ki mga oe. La o ie ka whaasolo. Ke longa le mamuli muli nga. O le whaalinga nga mua whai po sifuru vanu. Pai mai Yesu. O le ola nei lava. Sa o woti. Fauta fo. O te ola e whamavau. Whamavau lava amende. O ia te au foi ki o se oli. Ma leo. Oh. Panga ia la mele. Ah. Ave ia isu. Ave ia pe ke lupo le ka le sia o ia ka whaora inga la whamai. O le ki leo le malo le lang. Leo amai. A le lau fai mai Yesu i. O ia te au foi ki o se oli. Ma leo. Ele ka kola ele ki o mele. Lo mai ka ko ki o malo lang. Longa wi sa ili le mangui o le kua. Se ava via o ki o mele lang. Se fai no mai ke ka ko. Me ka kala mai le ko. Me o lang. A se ori la mano ki le ele o ia ka ko. Ele o ia ka ko le Yesu. Le mai. O le o nei lava. Sa o wo. Ba o ko foi. O ke ola e whaama lava. O ia te au foi ki o se ori. Ma le oki. Ie malie na me ke le. A whaina ke le fi whaarongo ele. Ile leo le nganga pa ia.
na piola karai mai kene manga ngau fa manga lo kanga kanga kuai pe ya kuai pe la ngol ngalu nganga pe kuai pe na pe de fa lo mai o kala yesu na mai fa ya la ku ke manga a va ku finga ngalo le ku ngalo nganga pe ya ke mai kuai pe ale la foi mai ya kuai pe la lo ngau ya foi mai la o ya ke ula ki se lo ngau ele ko ya se alo fanga snga ya ka ku fa so ringi fies ya leo kalango mai le pule me uma pule le langi pule le langi ya mana no ifo la langi ya ole ya ia kio a faila ke e o mai le mala o le kue ke le lo fa mora ya kalo fai o se por kalama ho ipo se kalango anga ngesies ta ko ke fa so mangui le fina ngalo le tu o ka ko ka ngaka ngasala ka ko ka ngaka ko fa ngau mai ya male ngasala ku fa solo le uska ya vai o pole ku ele o kele o mea ele o kaulanga ka ku ke fai ele o mea fo ka ku ke va ku kau ye le anga sala le ai o le mea e kasi e fina ngalo ile ku o le uska esa o le uska i long fiu me nga lenga fa e inga le alo le ku po yesu o ka kori sa we fa kingo fina ngalo long kama sa we uska i ala le upu ma fa kingo le upu maru lungo sa kaulo ngole upu inga ia kori kongi o la inga ka ko makokongi le anga sala ka ko kanga kai ko kas o umalanga mangalo ka ko umalanga kumaya ki ka ko a wala fa mo yanga ia ma mele le ka ko ki sapi ai ma manguia e ala le upu ya fa marosi nga mo ka ko ai lo e kere kali inga yesu e fai mali ma fa o le au ngangi ngi fa soa por ngi por kalama i lunga le penga ka fai lan mako kele fa ka wanga mako kele wa ku fu fa malosi na mako o nganga i lunga ngi ala yo aya mako ke moli moli aku le nganga le lo fatuno o yesu le ala i le lagi o yesu fo o ia le manga loia ka ku amio le tonu malanga ele fo se si fe nganga e ka ku ke o ye o le fe nganga le fa wa umanga ia sa unia i lona toto uma foi ngonga ia sa unia le ala mo ka ku pe on fai mai le pelu ngai e se fulu vai po fulu i ma los fulu le fai ka ku fai mai o le nei le au soi o tato sa roto e watu i le me sili ona pa ia ona o le toto Yesu i le ana fou e olai ua whapa ia ina e ia mo tātou le ia pui pui o rona lava tino lea. Mona ua iai tātou le whaitau nang sili. E pule i le whale o lea. Ia vai. Kako sa loko. Kako sa loko e uru aku le me sili sili ngapa ia ngolea. Koko Yesu. Ia se si mea ale o umang whapa ia ingai kako le. I longa kingo. Ioi. Kei mingi a whai e kei roe ke rei. Whamo lalo le lipe ke rei. Ka lia inga Yesu e whai mali whao. O le au ngangi al pokalama. Ia e lofa mo lalo le tua. Ka koke le a mio kong, ka koke le sao, ioi, e ka koke se a o le ngaluenga le nganga po i ala i le toto, ma le vai, o le salamo, ma le toto le wha mai, ka lia i e suinga ia, whai mari ma whaoro, a walo ua vangoa le maro, ia, o le wha soanga, a whai ka lia i e su, ia, e ia ke o e ki o le maro, asea, ranga o le aka o pekenu, o le aka nga o le kalesia, e le nga o pekenu la, e ia ke ia le ki, a o e kalikomu whakuakua i a Yesu. E ala i lana whaorotana, i lona toto, male malonga maliu, e ala i koko masa, ia male ngā ruenga longa ngangpa ia. Leo wha mauku wailanga e kalesia, o lo i laulangi, o longa kingo lea. Sa ungia i ka komo o longa malo e whawau, ia. O se wha soa ngā ngia fiaf. Ma Yesu, ia, o ia ke ia ki o lea, se ori maleo. A whai ana ke reu skai,
fai foi lau ke le fi whalongo i le afionga le tua ia. Ro ia Yesu me uma. Au le ngei fiafi ia o se whaasoa ngā, na se wha maa losi ngā i le uso, ia lo whangia le tua ka ko mafukanga. Ia whai pere ngei ala leo mo mea fo i. Wha manguia i se loko, ia raifu se loko mafukia ia. Ia whaasau loko e ala le nganga o le tua. Ia mo le mano le upu. Ia ai wha manguia ku le tua. Ia o whainga maua mai ngei wha tarangoanga. Ia e mai se foi. O le upo le tua e ta oso ai. Ia whala o tele ai. Wha tamau a inga ai. Ia ma wha oa ina i tātou finangalo le tua. Ia ka kou le maa ki kiwa i mea whare ngang. Ia ka mau a inga i tātou. Tu soro na finangalo. Ia. Pas wha soa ngā i nge fiafi. I le suafa manu malo i Yesu Keriso. O i o le li i mali whaola. Ma fuai nei whatara noa. Ia. Pamanu atu le tua ono Yesu. Ia. Ole na. Ia. Ia le tua ma nei le whaasoa i nei a fiafi. Ia. Pe o le autu o le tātou porkalama le tātou whaasoa le nei a fiafi. Ia. O le ki. Ia tu loa ia tātou le ki. So it's up to you if you how you use it. Ia ua nei ngalo. O loo ia te oe le ki o me uma. O le ia. O le vi inga ma le whaapatai i le tua. I le nei a fiafi. Whaapatai i lau sunga tala. Tala lei ia awa po i le tātou whaasoa i le nei a fiafi. Ia, i le tele na was whaamtalanga e a vei nei teimi whaatalofa umatuai. I tātou woma o tātou paanga. I lunga o le tātou porkalama ua maua mai le tātou porkalama i le nei a fiafi. Te talo i le tua ina ia whapena o na ao ngā ma whaailoa a tili atu le anganga o le whaamalosi o le nei a fiafi i lau loto ma lau fina ngalo. Pei o na ma whaailoa atu ia o ele o se ekalesia, po o se tali tonunga, o loo maua o mai e tau mwhai e whaaliali atu pe tārai atu. Ao le fina ngalo o Yesu Keriso. Amen. O le no le porkalama o le Jesus is the answer. So o afa fita uli o lo tanga i pe mo o i le aso ma le aso. Ia o Yesu wa le tali. O le suafa foi lea o le mate o mai e tala i atu i lungo o te penga whailangi. Po le a le tali tonunga o lo e iai po le a foi le e kālisia o e loku ai po le a lau. E tā si ale aunga o mea uma o Yesu Keriso. Amen. So a whai e te alofa i a Yesu Keriso, a whai e te au auna i a Yesu Keriso, a whai e te tali tonu i a Yesu o ia, o le ala i le ola e whaavavau. Ia, o le vi inga lai whaafo i le tua. Amen. Ia. Amen. O le ia whaatalofa tuai le tātou paanga i lunga o Facebook, ai le ngata i lea o le lunga le tātou YouTube. Whaatalofa tu te uso i a Word, ai ono, maro uso vi ia le tua, tai whaatasi mai, ia whaatalofa tu fo i le uso i a Pisami, aeto, maro uso, le ngata i lea whapea le tofine i a Lisa, le yato, whaatalofa atu le pokalama i a te oe, lunga o Facebook, ia le ngata i lea whapele le whaletua au tina po e makamaka mai ai ia o le moli mea lofa stina ia tangi ia te oe ia alofa mea tangi God bless you tangi ia na ia e apo o le ia whaatalofa tuai le ngata i lea o tātou paanga i lunga o le YouTube. A whai olo e mātamata mai lunga le YouTube pa mole mole. Subscribe le kako YouTube pa mole mole kako YouTube channel.
o le YouTube ma le Facebook. O le Facebook lo atu tangata le maka mai markangaka le usau te tonu. O le YouTube la, ele Pakua i loa o i lunga o e kame. So e mata mai lunga le tatou YouTube channel. Ia o le tatou YouTube channel, ia o lo o ilalo le ingo le Jesus is the answer. A paila e te mata mai le temi nei lungo le YouTube. Ia e whaianga e comment mai le tatou comment section pe thumbs up. Ia ngā o iloa rola i o ngai te mata mai. Ia na wha manui atu o leo le atua i ati oe. Ia a whaira o le te mata mai lunga le YouTube. Pa whitai, thank you for tuning in. Pa manui le atua i ati o tau. O le ia, o le tatou polkalama le nā le nea fiafi. Ia e mua na le pa whitai. I lau sunga tala le lei. Ia a wapo le tapa soa le nea fiafi. Matango fie le upu, le tua le nea fiafi, ia o whai fo i au ngā fo i, e le ngata e au ngā i a tāu. E au ngā fo i e o lo o mata mai le nea fiafi, ia nā te whai tau atu o sunga tala le, ia nā moni mai alo whaanga i whaltua i lau sunga. Ia, alo whaaku ia tangi. Ia, ai a fo i. Whaktai tele. Whaktai tele lo tō mai mua mai. Ia. Ai pa mole a le tatou paanga ma tatou tatou a inga i lunga tatou pokalama ia. Pa mole mana tua mai le nei pokalama i utou ta sanga. E mo mia pe ma ua ma le sunga ia tala lelei. Ia le malosi ma le ora. Ia e su e lo na upu malone fina ngalo. Ia a wao tatou anganga. Ina ia whapena o na whawhanga pe. I asto wa uma o na whaatulanga ina. E whaasoa elo na upu. Ia e talo atu le tātou a inga. Ia manatua mai le nei polkalama. Ia ele ngata lea le sunga ia tala lei o loo i Amerika Sam. O le sunga ia tala lei o loo lai mai o i le ngu mamao a leo lauli. I Amerika Samoa. Le sunga ia tala lei. Ia e whaktai le atua o roa maua pe le sunga ia tala le malosi. Ia male manuia. E o ko wa ai le au le lei o ko malo. E o ka haka e o le li e au le lei ke. Ia e wha malie ia o le sunga ia tala lei e whai le tō lua. E o ka ko me whai moko e wha mole. Ia e wha awhetai e tua. Ia o no lo moa pe le sunga ia tala lei. Ia le malosi ma le manuia. Lea la sunga tala lei. Manuia tele le tua ia ti oe. Manuia fo ia sauninga tai au. Ia awa fo i nai tu o le tātou e ainga. E tua tātou e kalisia. Ia ai tele na wines wha mtalanga. Tua tia vangoa na sunga beisisi me ke. Ia, rena, whaksinga mai kala le. Ia, alo whakele aku mo pe uso. Ia, me se foi oe mawhaionga mai mua tātou kukarama. Ia, me se foi ka koe karesia, sunga le whawhiangainga, mo le whaitua, sunga foi a mtaia, mo le whaitua, ia, le au whaingaruenga, sunga tangi, ia, me se foi le auso, ia, arofangie le tua, ia, maua pe ka kou whamarorosi, o ngosai le ngaruenga le tua, ele koe umi, wa aia koe me kupu, ia, le nganga ia, o le upo le tua, whala ei au ka kou, whakamawa inga ka kou, inga ia mausali lo walawina, ia maise o lau tautinonga na tautino i le li, ia wha mausali tatou walawina, o le langi lo taununga, ia ka kou umanga, wha manguia aku le polkalama, i au mea mamai o ngei, polkalama ie, mwhaionga mai mua maua mai ngei whasalaunga, ia alo whangia le tua wha manguia aku, ia, ka kou koe wheroa i sia so luma, pe atusa malfina ngalo le tua pe asopo tatou ola to soifua mo tatou ola ia
i le alofa o le atua. Ia, manuia tele nei weekend. God bless. Ia ole se whaatalofa nā ia mas whaatūwhana le sunga ia tala le. Ia waho le tātou a inga i lunga por kalama i le nea fiafi. Ia ole ari whaumala tātou por kalama lau sunga tala le. Se taimi e whaumala whaumata por kalama. O ngai hoi ke sila fior ka po kalama e le pastor ka po kalama. Manga kua la ka pasi e ukal sanga le to fine po la fine ya fina ya ole ne ya fina a fai e mata mai e mle mate i loa o nai te mata masa mati mata mai te mine ya we love you pass ya alofa atu ma tala le ya te oe fina le pastor le tatou por kalama i le ne fiafi ia anga leile atua ia whapena na watu pea le malosi ia te oe le tō fini. Ia po le pas, ia pas ia tau au fo i te whaalonga tā ia mama pas. Ia alofa atu fina, we see you tomorrow at church. God bless you fina. Ia alofa atu. Ia o le tātou Paul Kalama le nā le nei fiafi. Ia whamanuia te le lava ke lo meu ke aka i li lau sunga i le. Lau sunga tala le. Kusa e laka longa umar ka pokalam. Wala pa umar ka pokalam. Foka ho lunga ngu melo ka kai manga. Si me koe fia wha malo si e lo mai ka le la wha umar ka. Ia e nei se me ia e whai anga to e replay le tātou por kalama. Te me wha uma to e le tātou por kalama. O tātou por kalama. O lo like sa o atu ai lunga le Facebook. Ia ma le YouTube. Ia o tātou la le whatua o ma. Ia wha mali li atu. O uma o mai al tātou wha soa. E tari tomu. E uma lo tātou por kalama. Ia na e tue mata mai ale amatanga. Se i o mai le whai unga. O lea, ia, wha mali atu o umar tātou por kalama. Next time, please be on time. Ia, e wha manuia te le lava le atua i nei fiafi. Ia, manuia le whainga malo lo le nei po. Manatua. A whai, aua ne e alu e moe le fiafi le nei. Ai te iaro e fofol whaafita uli. Pe a whai, sa tupu se whaafita uli ia te oe li raso nei. A whai o iese tangata o lo e itai. A whai o wha vevesi aku tamara a hinga ia te oe le tina. Ia, whai le tamara a hinga sa u whaato ese ia te oe. Te oe fofol le lua whai ngā te oe fofol lua misa ia wani o tātou o e momoe o lo ti ngā ma o tātou loto amen wa tātou te le loa po le te mia nai te alu atu e te moe ma e alu atu ia ai lele fofol whaafita auti ma te talo i le atu e fesoso anima ia te oe ia i popo ngā fu i o e savalia i le ni aso po le ne yaso po ngei vai so ako po ai ngai ke kai te talo i le tua te talo pa mangalo e po fol fa fita u manu e te le yalu te mo amen o lo ta ya o e ala mai o e ngai yo awange ngalo lo bi inga i le tua awange ngalo lo bi inga i le tua ona e mo wa se si avanoa e te whaasao ai. Te whaasao ai mea sa e whaale tonu ai. Ia, whaafetai fo i le tua o nau maule avanoa. E te whaafetai i le tua ona o ana whaamanianga. Ia o se whaamalusi pupu nai whaumatu ai le tātou pukalama. Ia vi ia le tua. Ia tu maupere vi inga i le tua. Ia manuia fo i le sauninga le
aso a tae au, awa po ina ingalo, o tae au po i le tātou po kalama i le ono i le afiafi, i le aso tae au, ia le pa uma tātou po kalama, tau sunga tala lei, manuia le sauninga tae au, maua sau a manoa, ia e pai fo ina to e au mai lau sunga tae au, pe a maua sau a manoa, ai alofa atu i lau sunga tala lei, alofa atu po kalama i le tātou paanga masani mo tātou ainga. God bless. Ia le tua. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.